A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahmarin liyane jaluk pintu isu Ar-Rahmani sifatnya Allah kang mapari nikmat gede kalawan gede-gede nikmat lan ciri-ciri nikmat ing pira-pira abdine ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi sifatnya Allah kang mapari nikmat ciri kalawan ciri-ciri nikmat ing pira-pira abdine ing dalem akhirat balaka. Alhamdulillah utawi jenis puji kang papatikulillahi tangtu kadi Allah Rabbil ijati tegese pangeran kang maha agung atau kang maha mulia wal jalali lan maha agung wasiil karomi tur kang luas kalau manane azimil ibdoli tur kang agung kautamaane wassalatu lan utawi rahmat Allah wassalamu lan hormat Allah iku ala sayyidina tetep ing atase Gusti ingsun sadaya Muhammadin tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mabusi kang den utus litats mimi makarimil akhlak kedue nyampurnaaken pira-pira akhlak kang mulia al-mufadoli turkang den unggulaken ala kafatil makhlukati ing atase sakehe pira-pira makhluk alal itlaq ing atase mutlak wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi masabihi sunnati kang dadi lampune sunnah al-a'lami kang kuningan wa ashabihi lan pira-pira sahabat kabeh al-badilina kang masrahaken kabeh anfusahum ing awake ashab ditaoni syariat kedue yaitu mertelaaken pira-pira syariat wal ahkam lan pira-pira hukum wala sairil a'immah lan ing atase sakakali pira-pira imam al-mujtahidina kang mujtahid kabeh al-qaimina tukang ngadeg kabeh bihibti namusidin kalawan ngaraksa kagungan agama. Amma ba'du anapun ing dalem sausane madhur. Walam makana mangka samang-sama unsur apa ilmu sunnah. Ngawruhi sunnah an-nabawiyah kang bangsana ba'dal Qur'anil Karim ing dalem sausane Al-Qur'an kang mulia. Iku a'dhamul ulumi leuwih agunge pira-pira ilmu apane qadron darajat. Wa arqaha lan leuwih unggule ya ulum apane saropan kamuliaan wa fahron lan keagungan in alaihi karena iku tetep ing atase ulum iku mabniun kang den adegaken iku mabniun kang den in alaihi karena iku tetep ing atase ulum mabniun mabniu qawaidi ahkam syariah utawi ngadeg pira-pira kaidah pira-pira hukum syariat Islam wabi lan kalawan ulum tadahan dohir opo tapasiun piro-piro rincian mujmalatun piro-piro jumlahan al ayatil Qur'aniyah ing piro-piro ayat Al-Qur'an itu kaya pala halik kaya opo ora wa masdarulan utawi tempat metune ulum amman sakibo layantiku orang ngucap yaman anil hawa saking hawa nafsu in huwa karena utawi yaman illa wahyun angin opo wahyu yuha kang den wahyu akan dia wahyu bahwa mangka utawi man iku al mufassir kang mertelaken lil kitabi kedua Al-Qur'an wa inna manatoko lan pastine nyarios sapa an-nabi lana kedengsun bihi kalawan kitab an rabbihi saking pangerane nabi
ajab tu mangka di badanan ingsun hina mutolaati indalem nalika mutola ingsun kutubal hadisi sita ing piro-piro kitab hadis kang nenem asaya kang saya al mutabaroh kang den kang mutabar ya tawa kang den itu an tahiba intinya an tahiba ing yenta nancemaken ingsun min hak saking sita kitaban ing kitab atau ngumpulaken tenang an tahiba ing yenta ngumpulaken ingsun min hak saking sita kitaban ing kitab jami'an kang ngumpulaken di ahasini mahasinin kedua piro-piro kang bagus piro-piro kang den bagusaken al ahadisin nabawiyah ing piro-piro hadis kang Nabi wa aftaru lan milih ingsun minha saking ahadisin nabiyah muhtarul hikamil muhammadiyah ing kitab muhtar hikamil muhammadiyah mustamilan hale kang ngawuku alama ing atase barang termasuk kang berjalan ya ilahi marikmah opo al hajatu pangabutuh al istimaiyatu kang den kumpulaken wa tabu lan ngajak ilahi marikmah opo al jamiatu ngumpulaken al islamiyatu kang bangsa Islam murataban hale kang den tartibaken ala hurufil hijai ing atase pira-pira huruf hijaiyah wallahu subhanahu wa ta'ala al musta'an kang nuni harful hamzati utawi ikibab itu tetap ing dalam mertelakan huruf hamzah. Jadi hadis anu dimimitian ku hamzahnya. Ata teka insun babal jannah ing pintu surga. Yaumal kiamah ing dalam dina kiamah fa astaftihu mangka ngetrok insun atau murih muka ingsun kaya puluh mangkan ucap sop al khajin juru kunci man utawi sopo antasnya pa puluh mangkan ucap ingsun Muhammadun tegese kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya puluh mangkan ucap ya khajin bika insina umiltu dan perintah ingsun Allah abtah injenta orang muka ingsun li ahadin ingken ing wong sawiji qoblaka ing dalem sadurunge sirah wau us ngariwayat ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad an Anas saking Anas imam hadis mi'raj iti al ma'ruf iti nekani sirah al ma'rufa ing kabagusan wa istanib lan ngadohi sira al munkar ing munkar wandur lan ningali sira ma ing barang yujibu kang ngabanggaaken ieu mah udunaka ing cepil sira ayakula ing yen tang ucap laka kedhe sira al kaum ida punta tatkala ngadek sirah min indihim saking satingi kaum pati mangka nekaaken sirah pati mangka nekaaken sirah ingkang wandur lan ningali sirah Allah ditakrahu kang sengit sirah ayakula ingin tangucap laka kedhe sirah sapa al kaum ida punta tatkala ngadek sirah min indihim saking satingi kaum pajtanibu mangka ngadohi sira ing kaum wau usnya rasaken ing hadis sapa al jamaah jamaah berarti seueur tah riwayatna ngariwayatna sahabat anu seueur nya jamaah apatul ilmi utawi bahaya ni ilmu iku anisyan pohon wa ido'atuhu lan utawi kasya-syane ilmu wa ido'atuhu lan utawi kasya-syane ilmu iku antuhab bisa yen tanyari osira bihi kalawan ilmu wairo ahli ing salian ahli ilmu wau usnya rasakan ingati sapa Ibnu Abi Syaibah
Ibnu Abi Syaibah. Saur Kanjeng Rasul apatul ilmi anisa. Jadi bahaya na ilmu teh pokok cenah. Kadang-kadang lamun teu digali di mah sok pokok berarti bari tara diirikan kitabna kadang-kadang pokok. Soalnya jadi bari keur leutik geus ngabrol eta baheula we nalar alfiah, eno teh nalar alfiah teh sanu pokok. Baheula bisa dibalikeun, dibuntut ka bujur, dibujur ka buntut bisa baheula. Eta teh pira 1000 bet. Gitu, komo nalar sulam mah sakieu 3 bulan beres. Tapi ayeuna mah lobeng di sekolah. Apatul ilmi bener bahayana ilmu teh pokoknya. Wa idoatuhu kasia-sia ilmu hartina eueuh manfaatna eta ilmu antu hadisa bihi guerati lamun ilmu dicaritakeun ka lain urang ngawangkong jurumnya jeung tukang macul kira-kirana aya manfaatna mah kasia-sia teh ilmu diwangkongkeun ka tukang macul sanajan bari aya ganjaran ngadengekeunana mah aya itu nyaritakeun ilmu bade ilmu bayan ilmu ma'ani jeung jalma anu teu masantreun pancalana pe nah onnya ari bade teh tadi orang mah bade teh arek nyolong dan gitu. Bayan teh naon tah kasia-sia ilmu jadi hartina teh aya manfaatna lamun dicaritakeun eta ilmu ka lain ahli. Jadi kudus jeung ahlina sagala bagi. Ngomongkeun ilmu Quran kudu jeung ahli Al-Quran. Ngomongkeun ahli fikih kudu jeung ahli fikih. Lamun ngomongkeun bisnis mah kali tugas dia bisa kan. Jadi tukang macul nyambung, jeung ustad nyambung bisnis mah, kamana wae nyambung teh. Jadi teu idoan teh, ngomongkeun urusan dunia mah gitu ya. Apa tuh din utawi bahayane agama? Iku salah satu pakihun sawiji ahli fikih pajihun kang lacut. Wa imamun lan imam hartina imam di dieu pamarentah jaim kang ora adil wa mustahidun lan wong kang ahli mustahid jahilun kang bodoh tuluy saur Kanjeng Rasul apa tudin salah satu anu bakal ngaruksak agama eta tilu ruksak agama lamun geus muncul tilu perkara hiji pakihun pajir ahli fikih anu lacut artina teu amal kana fikihna nu kadua imamun jair imam anu zalim imam anu bangkawarah logatna ge wangkot anu bangkawarah wa mustahidun jahilun nu katilu mustahid kaberangan teh nah ijtihad hukum di zaman ayeuna padahal pintu mujtahid ku Allah geus ditutup. Samang sa Allah nurunkeun mujtahid opat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal sareng Imam Maliki opat. Maka Allah nutup lawan mujtahid. Jadi anu ijtihad dina ilmu fikih nya dipasrahkeun ka imam opat. Sesuai dengan pemikiran-pemikiran anak ikuti kurang mengikuti karena paham madhab Imam Syafi'i. Upami dina ilmu tauhid yang kedua Syekh Abu Mansur Al-Maturidi sareng Syekh Imam Sya'rani eta ngatur ulama tauhid. Upami dina tasawuf dina sapina Syekh Junaid Al-Baghdadi kadieuna Imam Ghazali anu ngatur bab tasawuf. Tapi itu mustahid santos eta ditutup Allah aya mustahid. Maka lamun aya jalma mustahid ayeuna matak nanti hukum barinya nyaritakeun hukum jeung halal haramna maka termasuk mustahid kabirana. Cek Syekh Abdul Rahman Al-Adorima mustahid mabok dan cenah. Jadi sabab teu aya pintu mustahid geus ditutup ku Allah nya. Urang mah ayeuna tinggal ngamalkeun hasil pemikiran mustahid. Hasil pemikiran mustahid diamalkan dikitabkeun Imam Ghazali, Imam Syafi'i dikitabkeun hasil pemikiran anjeunna. Gitu. Rawu geus ngariwayatkeun hadis sok Ad-Dailimi an Ibnu Abbas.
Ayatul munafik utawi cirine wong munafik iku salah satu idahan dasa tatkala nyarios yang munafik kadzaba mangka bohong yang munafik wa idaa wa'ada lan tatkala janji yang munafik akhlaqa cidra yang munafik wa idaa tumina atau akhlaqa nyulayani yang munafik wa idaa tumina lan tatkala den amanatan yang munafik kona mangka cidra yang munafik. Lima ayat dengan dikuranginya ayatul munafik salah ciri nama munafik ayat itu tidak hadasa kadaba di mana ngomong sok balik bohong sebab terame pak lamun ngawakum jadi mungguan pembohong terak mau kuatan dia yang bukan sembuh mau ngecerik mah artinya ngaji lah ngawakum ngecerik maknya harapan kitab waktu mati bisa tiga jam empat aku juga ada ngeskerek lagi dua pikiran cacak-cacak ayeuna ge pada cuma geus es tadi geus tunu deui wae pan jadi ari ngomong rame mah ngomong bohong mah itu rame mah gitu wa idza ada akhlak pak cenah di mana-mana janji sok sulaya wa idza tumina kana di mana kapercaya sok yana wa syaikhan Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah ayatul izzi utawi tetenggere kamuliaan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabirhu takbira wa kullan ucap sira Muhammad alhamdulillah utawi jenis puji kang papat iku lillahi tantu kedhe Allah alladzi lam yattakhid kang ora ngalap yalani waladan ing anak walam yakun lan oranono iku lahu tetep kedua di opo syari kundencang bil mulki ing dalam karatuane walam yakun lan iku lahu tetep kedua lagi opo waliun kang ngurus minatul saking kang ina wa kabiru lan maca takbir sira ing lagi takbiron kalawan maca takbir wa usna riwayat ing hadis sapa al Imam Ahmad Kala ibtagu nyupri sira kami arif ata ing kamuliaan indallahi mu Allah tahlumu ilim sira aman saking wong jahilah kang bodoh yaman alaika ing atas sira watu to lan awe sira manung haramaka kang nyegah yaman ing sira Rawu usna riwayat Adi an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Abgodul ibadi utawi leuwih dan pikabendune piro-piro hamba ilallahi maring Allah iku man kana kang ono apa saubahu ganjarane man iku khairon kang leuwih bagus min amali saking amale man antakuna yen taon apa siabu dodote man iku siabal ambia kaya dodote piro-piro nabi wa amalhu lan amale man iku amal jabbarin amale piro-piro wong kang takabur kabeh jabbar banyak sifat Allah ya mantap lamun dipakai ku jelema mah takabur mana iku amal jabbarin Wau usna riwayat ningali sapa Ad-Dailimi Imam Dailimi an Aisyah saking Siti Aisyah Abligu nganekakna abligu ngadugi akan sira kabeh atawa nekakaken sira kabeh hajataman ing pangabutewo layas tadi kang ora kawasa iya man iblago hajati ing nekaaken pangabutuhe man paman mangka utawi sapa iku ablago nekaaken man sotonan ingkang hajatan ing pangabutuh
man ibu layas tadiu kang ora kawasa man iblagoha ing nekaakeun hajat sabata mangka netepakeun sapa Allah qadamahi ing dampal suku roro nikmat atau lamun cik bahasa roda mah ing dalamakan roro nikmat ala sirati ing atase sirat yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Ibnu Adam ing Ibnu Adam isim sabek tah ya. Isim nanti dihelakeun Pak Ilang paniri isim sabeknya sebetulnya dina alfiah kayaknya Ibnu Adam ing Ibnu Adam ati to'at sirah robbaka ing pangeran sirah tusamna den arani sirah Ibnu Adam akilan gitu asalnya tusamna den arani sirah akilan ing wong kang berakal wala taksihi lan orang maksiat sirah ing Allah patu sama mangka den arani sirah jahilan ing wong kang bodoh. Rawu geus nyariyosakeun ing hadis sapa Ibnu Nu'aim an Abi Hurairah. Abghadul halali utawi leuwih dan pika bendu barang halal atau kang halal ilallahi maring Allah at-tolaku iku at-tolaku tolak. Rawahu Abu Dawud fi sunani ing dalam sunan Abi Dawud. Jadi tolak teh sanajan bari halal ya gitu tapi dipikir bentuk Allah. Mantap daripada tolak kamu menikah kawin deh gitu namahan gitu. Ai kawin deh mau dipikir itu Allah. Ari tolak mah dipikir bentuk Gusti Allah gitu ya. Di bagian makhluk dah kayaknya ini. Atani teka ingsun sapa Jibril malaikat Jibril pakola mangkangan dika ya Jibril ya Muhammad Nabi Muhammad is urip sirah maing barang sita kang karep sirah pa innaka mangka satuli sirah iku mayitun mayit wa ahbib lan mikademen sirah maing barang sita kang karep sirah pa innaka mangka satuli sirah iku mubariku bakal pisah ing iman wa malan amal sirah maing barang sita kang karep sirah pa innaka mangka satuli iku majyun kang den bales bihi kalawan ma wa lam lan ngabri sirah anna sarafal mu'min utawi kamuliaan mu'min iku kiamu ngadege mu'min billaili ing dalem itu wa ijuhu lan kaagungan mu'min iku istighna'uhu ngalap sugihe mu'min anin nasi saking manusia roh geus nyariyosakeun ing hadis sop al-Baihaqi Imam Baihaqi anjar Cina sapalina hadis atani Jibril dongkap cenah ka kaula malaikat Jibril alaihissalam cek malaikat Jibril ya Muhammad isma sita fa innaka mayit hirup anjeun sumah kumaha sakarep anjeun fa innaka pasti anjeun bakal jadi mayit wahlu masita anjeun mika cinta kana hiji perkara pasti ujungna anjeun bakal berpisah di eta perkara urang buka cinta ka pamajikan atawa kahiji jalma cinta urang pedekeun dulu teh ayo bapak maotnya kayak ngarek kali deui we kitu cik ngarek teh kan kitu nya mupariku tah wa mal masita fa innaka majun amal anjeun barang dikarepkeun ku anjeun pasti bakal dibales wa lam anna sarafal mukmin anapun kamuliaan jalma mukmin kiamu bileh mukmin jadi mulia lamun eta mukmin sok kudan tipe penting lain disinggung ke jeung kieu aya urang ngasa kudan ti penting teh ngawadang urang gitu beres ngawadang ngopi ngarokok reupdeui saes gitu tiba sampai sahur atunya pan isukan tentang hiji bulan haji meureun nya teh masyaallah wa ijuhu istighahu
kamuliaan jalma mukmin hanteu butuh ka jelema can. Lamun aya mukmin geus teu butuh ka jelema eta disebutna mulia jalma mukmin. Butuhna istuning ka Gusti Allah. Rek kumaha we jelema mah sabodo amat namanya. Esuk teh kitu teh nya. Atani teka yajib atani bus teka ingsun sapa atin wong kang teka min Rabbi saking pangeran ingsun. Pak baroni mangka ngawartaaken ya atin ingsun. Anahu satune kalakuan iku manung mata kang maut yaman min umati saking umat isun la yusyriku orang musyrik yaman billahi Allah sayan ing perkara sami dakhala mangka manjing yaman al jannata ing surga. Pola mandika iya kangjeng Nabi pakultu mangka ngucap wa in jannah sanajan jina iya mukmin wa in sarqa lan sanajan nyolong iya mukmin. Qala andika iatin wa in jana sanajan dina yaqin wa in sarqa sanajan nyolong ya mukmin. Daur Kanjeng Rasul datang ka kaula anu datang atas perintah Gusti Allah. Maka ngawijakeun hadis ka kaula annahu man mata min ummati la yusyrik billah syai'an dakhala jannah. Saasa tingkah jeung kalakuan saasa jalma anu maut di golongan umat kami tapi teu musyrik Allah. Ya, itu mengkol tekadna maka bakal dilebetkeun ka surga. Ku kaula ditanya, wa injana sanajan tukang jina. Sanajan tukang nyolong. Gitu, salat wa injana wa insarako. Alhamdulillah urang bahagia nya. Musyrik mudah-mudahan henteu nya. Gitu jina tara alhamdulillah piraku teh asup ka surga nya gitu. Rawu geus nyariwayat hadis sapa Muslim Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Atani mustaka ingsun sapa atin wong kang teka min indi Rabbi saking sanding pangeran ingsun aja wajah. Pakola mangka ngandika atin man utawi sapa iku salat maca sholawat yaman alaika ing atase sira min ummatika saking umat sira. Sholatan kalawan sholawat sawiji. Kataba mangka nulisakeun sapa Allah lahu kedue man biha kalawan salat asro hasanatin ing 10 pira-pira kabagusan. Wa maha lan ngalebur Allah anhu saking man asro sayiatin ing 10 pira-pira kaalahan. Wa rafa'a lan ngangkatakeun Allah lalu iman asro darajatin ing 10 pira-pira derajat. Waroda lan ngabalikeun Allah kalimat iman mislaha ing umpamane asor darajat. Rawahu Musnad hadis sapa Ahmad an Abi Thalib. Atuhibu anatami kademen sira. Antalin ayyalina ing yen talembut apa kalbuka ati sira. Wa tudrika lan yen ta den susulaken. Wa tudrika lan nyusul sira hajataka ing pangabutuh sira. Irham mikanya asirat al yatima ing anak yatim. Wamsah lan musab sirah roksahu ing kapalane yatim. Wa atimhu lan awe papanganan sirah ing yatim minto amikat saking papanganan sirah. Yalin mangkalbut opo kalbuka ati sirah. Wa tudrik lan nyusul sirah atawa nemu sirah hajataka ing panabutu sirah. Rawahu Musnad hadis sahih at-Tabrani an Abi Darda ayat. Ibarat muharaman dengan hadis jamak usul budak yatim di mana nya hadis ayat ya. Atuhibu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka. Jadi bakal dilembutkeun hate, bakal dicumponan sakabeh pangabutuh lamun urang mikanaan ka budak yatim. Tuluy diusap sirahna ngan kade ulah diusap hungkul. Buat sakade ini bisa atuh wat imhu min ta'ami gerek kadaharan dina pamangan anjeun yalin qol buka waktu dikhadat maka hati urang bakal leureus nya jeung bakal dicumponan sakabeh pangabutuhna.
Ittaqi ngaraksa sira Allah ing Allah. Hai summa kunta ing dalem sakira-kira tinemu sira. Wa adbi lan nganutakeun sira asayata ing al hasanata ing kabagusan tambah mangka ngalebur ieu hasanah ing sayyi'at. Wa khaliq lan gawe budi pekerti sira annasa ing manusia. Bihulukin kalawan budi pekerti hasanin kang bagus. Wau usnaya tinggali suatu at-Tabrani Imam Tabrani an Abi Dzar. Ittaqi wadi sira atawa ngaraksa sira Allah ing Allah. Wala tahkirona lan ojo ngahinaaken temenan sira minal ma'rufi saking kabagusan saean ing perkara sami. Jadi keahlian mah sanajan bentukna sunat ulah dianggap enteng. Dah sunat ieu puasa haji mah enteng lagi. Latah kirona bari urang teu puasa ulah latah kirona. Walau antuprigo lan lamun yen tak den kosongaken. Sira min dalwika saking tambah sira. Diina ilmu tasqi ing dalem wadahe kang si sira. Wa antal lan yenta ketemu sira akhoka ing sira wa wajuka lan darahi sira ilai maring akhok iku basitun kang marah main wa iyaka lan uti sira wa isbalal ijar lan ngarumpayakeun samping gitu. Jadi make samping teh tapi ka nyapu aja lah ngaliwatan mungkin jangan isbalal ijar kemudian dina salat mah kudu sabureun nya. Fa inna isbalal ijar mangka satune ngarumpayakeun tapi iku minal mahilah tetep saking bongkang ile-ile. Ari ile teh jelema leuleuh. Mantap gimana ngomongna alay teh tina ile-ile teh. Nya alay. Jelema leuleuh gitu. Mahilah eta. Wala yuhibuha lan ora mikana man ing mahilah sapa Allah. Wa ini mru'un lan satune wong wedon iku satama ka wisuhi ya imru'un ing sirah. Wa ayyaraka lan timuru ya imru'un ing sirah bi amrin kalawan perkara. Laisa kang ora ana iku pika tetep ing dalem sirah. Wala tu ayru mangka ora timuru sirah imri'in bi amrin kalawan wa ta'imrin bi ing dalem amrin. Wadahu lan ninggal sirah ing amrin ya kuno mangka ana apa wabalu akibate amrin alaihi ing atase imrin wa ajruhu lan utawi ganjarane ya amrin iku laka tetep kedue sira wala tasubana lan ojo bisuhi ari bisuhi teh nyamrutan itu wala tasubana lan ora misuhi temenan sira ahadan ing wong sami rawu usnariwan yang lebih Sob at-Toyalisi Imam Toyalisi an Jabir bin Sulaim saking Jabir bin Sulaim. Ittaqullaha wa adilu baina awladikum wallahu a'lam.